खुरुमजरी इसिनाव मैम ये आलमन माई बेल चंजिंग लेबाक से लेरिबो पुनम रामबाय अमदी कोरोंगा मुखमन नामियांग मफमदा खुरुमजरी ngasi aina si video ma namjari second ta kinate hojik si ma kai thel irang ma thoi irang si hoi irang leitaba tam santi leiba leba ma se miyam puno pame aduga leiba film sida mai ben jing na hai si hojik census tori basi lep census ki sangjal leiba thabak si lepu haibani masi yamna maru oiba ko roiba issue ni koi census se masi sukan khanadre koi gi lari lasu haiba oza jing adiri akhang hai mayam se adi politician jo mangare core issue je loi na thaira chatpa lan manung su mangare lan manung irang kalin matam da khoi je core issue je kaino akhoi na thengari ba maru oi ba issue je kaino kai je adum da akhoi na adum da haiba ga se politics busalakpi political lomde da busalakpi core issue je kaino wai maru oi ba thabak se karino haiba se oi thado ka dore akhoi di wangang mu su talle matam da lan manung da wangang mu je ada ngang re da mai je duni ada ni de politics ki aduni da ni da tawba core issue je pan ma su ya gidre lan manung da kaino da ngasai gi matam da lan manung ji da khoi gi popularity ta laga adegi ngak ma gi kaino political gi kaino ma semong na ba adegi ma gi mathang ma gi power pai hong na ba ma gi kai gum ma kana hong na ba khan ma mi sing ya mani na ne kodi lamdam si de kodi khongban ko po he politics pusal nei do lambi kola sa go politics pusana ba lamdam ni na matam da khoina lan manung daga haibasi kasu mayam si kya interest laite hojiti mek senga e hojiti sum liye lega mai bu phina ku pa de haibugum na hojiti tawriba lamdam si da thoi bi rang si karino thoi ba maram si na kaino kai ju si tam tam su tholei se ngaki khawjeng da ata chawning ni na pa ngang bu dan ta hoji aseng tholei se hoji mai ben mayam no ji census to ba ya roi hoji lady fm ji census to ba ya roi ko loi kai na tawri se si maram yam chai aduga unnecessary da irang thon ba su phate usi mai ben jing tear gas caption na phosan na taw bu su ai manipur police ki koi officer jing leibiri ba koi sar jing da su ai ko non haijari adagi koi gi phampa ri ba koi gi government paibiri ba koi gi koi mla minister jing koi si minister jing chief minister da su ai ko non haijari unnecessary di irang thon gum si aina haijaning madi masi ima event jing lawbui muhutta isagi tawam thopane haidi state amada leiba matamda state adugi hongai ba demographic changes mayam se isana yengjan bam thoyeba asi akhoi miyam ni irang hoi mathok ta de si masana khanggadoni leiba du leiriba khoigi miyam gi mihut oiriba khoigi mla minister jing na leiba du future sem deni ma future sem demographic haijini mi kaya samai da mi kaya lady lamdam sida mi kaya jigi kaya kadawni chakkat any development ni khangde adagi thabak thorom khodi makta punamak se demographic hai demography degi loina holakadoine mi masing li holakadoine ana ngasi yengbiyo singi district singda example nagagi area yengo nagai kasu hengkate akhoi maitai gi area yengo maitai kasu hengate pangan gi yengo kasu yamna oide ko kadai reno angang amana matai manaw mana sahi mada angang kun mari ko mga popo ratio da ni lady si singi men wena ko yi no na ta ba mo kham jing ko ki area ta ba sing yeng bio si data ne ba khon pa ha ya pote ba data da lady ne ba nagagi mla sinau indigenous people ori ba nagagi mla se tra mari le rame ba nagagi mla sit ma sing tra mari le rame ba ngasi tara da ngai gre ba kamai no mari kai sa ge mari kamai mang ri no ado 2011 की सेंसस ता 2011 की 21 की सेंसस पौदा सुप्रीम कोर्ट का केस ले ये न ले 2011 की सेंसस पौदा मयाम याना दा मसी की सेंसस से डिमिलिटेशन तौता गदी इंडिजिनस पीपल ओरिबा मैते खतै नते इंडिजिनस पीपल ओरिबा पुना कोई मांगनी न हारन लेरबा 2011 की सेंसस बो कदाइ नो हाय कांदा त संग या चंगसल अब इलीगल इमिग्रेंट मयाम मितो मयाम चंगसल डेमोग्राफिक इम्बैलेंस थोन दुगी ngaidana NRC tau dore pau ta ba irang thon na ngasi lebak se mai sahaliba illegal immigrant changse leiba mayam se kamaina thingda ge haibi muhutta census tau sala agadi
moi illegal immigrant sing do khoina certified to cha manare ba nang si yare nang haina khoina moi the pra pithok pi ba cha manare ba adu ka dawni khoina ngasi future gi damta khoina ngasi sai su gi damta khoi hawrak ka da ha jing damta khoina lauri ba khoina ILP gi hi ho da si gi ba mi tawgi ba mayam shok gi mayam khoi kari kana duri gi khoi ST tanare mai te ST tanare hairo demography imbalance thoka ne ST ne ka duri gi sugum mayam ma lady woman am kan na bi da mukte ne ba khoi ngasi miyang mi hut ne lai bi lo ji assembly ju phami ma da puthok pi khana bi nei na bi kamai to na thing da ge kamai to ga ge nei na bi ba zik lai ba census si to sang reng khalo ma se da illegal immigrant mayam da loi na certified to thok loi na legal loi thok ni matam da demographic imbalance thola kana ma da demilitarization tawra ku matam da naga gi sikya mangani mani tampa gi sikya mangani shit mangi baduna tampak tegi shit manga nagagi sinau sin sakhi boi di phei ngarang na bamari sang koi illegal immigrant me am do haijan ga kan da lebak si kari oi duri ge ba si mun na khana bi ba si officer ne na ai kam kuin hingbe ani ai mantri ne na ai kam kuin hingbe a duri ge lebak si future na sa kan da nga ki sana gumji hoi mapalam delhi da bangalore kai da lam le ga hongi bai wakhan khalam su yai adu khanbi o lang ina sana naw le ri ba la ma punamak ana hojik se khoi ama to ina khoi minnai de horoga mapu bo khoi manara kana le ba se kan ma thau ta ri ba ana si unnecessary ni mai ben mam na nga census ki kai law se lawam ju thok te ma si government na lei ba pali ba sarkar any madu congress wagera bjp wagera pali ba sarkar ji da opposition wagera ruling wagera masi putho ga khana ba ma sange ba masi putho ko jinoi na thau ne ba si ma ji putho kana lebak si tungi future mai ya to je demography da inga tane ba missing su hen kale aduna asik to batai ri lambi thong missing ji matu ina se matai adu to ya puna ma se demography dai ne ba demography je kai ka na demography ji imbalance to ka na mi to no missing ya ma ka na kari no ba koina lebak si da koina ta hu ri se an unnecessary ni mai ben ma am da koi tyar gas caption no khose ma to do madu to gum ji nuai te khoi masen na tani pik khaba furum ni tampak se tampak se pik khaba jani chawo manipur 92% singni tampak 8% ni tampak ki 8% ji da wetland jing paddy field jing adigi lam wetland jing paddy field jing adigi lambi turen puna muk khaidu ka na khoi maitai na tari se 3% ni 3% ji da 100 ta 3% tari ba maitai je 3% ji da amuk su maitai khata na te tari puna muk tai adu bo da khoi maitai nga si bo da karam da complain tau de akhoi ching da ta ge haide akhoi chingi lamun gi haide ama tau gi haide akhoi na only pa mi se lamdam si da lai ri ba mayam se ko cut off ma sai 1961 base na ma ILP gi thamdo adu egara 51 egara 51 na budi hena pam nei mayam na adu ita ga su hoi phare noi document ama wala hegara 61 ji egara ma se da phajana NRC ni khangde ma du ga chamana ba mo ma mechanism ma se ma kanda illegal immigrant ni tak thok ra kanda madul le hori ba 1961 ni mamang da lakpasing do akhoi lamdam ji gi people of manipur haidana manipur gi miyam haiga akhoi recognize to khoi hingmin na badu ne khoi na pam si nusi chana na madu aidan naga be ai kuki be ai adai matam mamang da leramba jingdo khoi loinam people of manipur haina khoi accept to minar kan le mina se bane ba natan ngang nang bamari sang ko ju nat ga bangladesh sang ko ju dum pusal people of manipur ne hai de khoi kamai to dori adu de khoi ILP chana be kai mathok tari ana wakan mun khanji khoi imai ben jing da sol la ka ri kanani imai ben jing noina sol la ka doni adai khoi police department le bisinaw jing order ne na tawri ni order piri ba khoi mathak ta leiri ba khoi legislator jing khoi MLA jing phajana wakan khan biyo si irang hawai mathok ta de si duty ni lebak si kanna lebak si mute amoi bani na isai duty ni khala tawiu na tadi future se loi ni noi khoi nga si leiri ba lam do maximum noi khoi na leiri ba nga si khoi gi leiri ba lam yum hingon do madu noi generation kya bo gi thamam ba ngam do ri generation to ki nang ina sana su gi damak ta ni na nang na lam mama toilet chana ba lam ma che mo ba akhoi thamam ba madu sarkar government thabuk to bo be ai to do bo be ai lai ba ina khom be yo ina khom di mam le be ai ko aduga mantri mono ni mam lam le be ai khoi di lai te maji future ji khalaga khoi thabuk to biu hai bani da adana core issue se
ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣꯜ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯠꯄ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯠꯂꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯐꯩꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯟꯒꯗꯕ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯧ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯒ ꯃꯥ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯎꯈꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯎꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯎꯪꯉꯔꯦ ꯀꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯨꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯃꯥ ꯂꯧꯕꯤꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯂꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ